Siin Istanbulis tegutseb Eesti abiga kogukonnakeskus, mis aitab ligi 50 Süüria sõjapõgenikust naisel igapäevaeluga toime tulla. Süüria kodusõda on riigist lahkuma sundinud juba 7 miljonit inimest. Neist pooled elavad praegu Türgis. Türgi keelt oskamata ja siin tunnustatud hariduseta on töö leidmine keeruline. Small Project Istanbul on 2012. aastast aidanud Süüria kodusõja eest põgenevaid peresid Türgi suurimas linnas Istanbulis. Põgenike peredel aidatakse õppida keelt ja kultuuri. 3 aastat on Süüria naised saanud kogukonnakeskuses tegeleda käsitööga, et tagada perele hädavajalik sissetulek. We have our own brand and we are working with many groups of the women. So this is what we do here. We make products based on their skills and what suits them, and we try to help them make living. Sotsiaalse ettevõtte tootmine käib vaid 3 pisikeses ruumis. Ühes tehakse kõrvarõngaid ja kaelaehteid, teises tegeletakse kangatrükiga, 3. õmmeldakse särke ja kimonosid. Kuigi kõige selle eesmärk on tagada naistele sissetulek, on väga oluline osa sotsialiseerumisel ning sellega, et oma muredega kodust eemal poleks naised üksi. أنا كنت بسوريا يعني بخيط وأنا بحب شغلي هذا يعني مو كنت أنا أشتغل يعني بس إنه خيط إلي ولأولادي وأنا هاي الخياطة كتير بحبها وهون ما بلاقي فيه شيء صعوبة إلا بس إنه بتركيا اللي إحنا يعني إنه هيك شوي صعب علينا كان أول ما أجينا بس هلا بما إنه تعرفنا على رفقاتنا وصار عنا المركز بيتنا الثاني واللي إحنا بنحبهم كتير وهيك فما في عنا شيء صعب. Many of the women who are also mothers are working a few times a week. We started our childcare program in parallel to that because we realised very quickly that if we want the mothers to come and spend their time focused in the workshop, that they need some childcare support. So we established our Play for a Day early childhood development program, and at the same time, their mothers can be upstairs producing beautiful items, and in that way, we're supporting the whole family. Turisti jaoks on Istanbul väga rõõmsameelne ja külalislahke. Süüria sõjapõgenike jaoks on elu sisseseadmine siin aga seotud uute väljakutsete ja keerukustega. Oluline on Türgis töö saamiseks osata türgi keelt. Ka seda õpetatakse naistele kogukonnakeskuses. Õpingute eest naised ise tasu maksma ei pea. See toimub Euroopa Liidu riikide ja vabakonna toel. Kuid keeleõppe võtab aega ning ka sellel ajal vajab pere toitmist. Osalise töökoormusega töötav käsitööline teenib Small Project Istanbulis 1000 liiri kuus, mis on veidi üle 130 euro. Paljudel tulebki selle rahaga hakkama saada. هو أكيد هون إنه منحب هذا المكان يعني بيحسسنا إنه مثل ما كنا جونا بسوريا كلاتنا أهل واحد وكلاتنا رفقة بس كمان السبب الرئيسي إنه أنا بحاجة لمصاري يعني أكيد منشان أنا أمه لأولادي بدي يساعدهم بالمصروف البيت وأنا عندي زوجي شهيد وابني شهيد. Everybody who's settled properly in Istanbul needs at least one person and usually 2 or 3 who are working in full-time working conditions and hopefully kind of upwardly mobile, getting into kind of better positions and better opportunities. But Istanbul is a big and expensive city to live in, so absolutely it's a hard environment to earn your way. For what the women can do here, it's complementary. It's an additional support for that. Small Project Istanbul töötab paljuski tänu Saksamaa ja Eesti abile. Eesti riik, Välisministeeriumi ja mittetulundusühinguga Mondo soovivad anda lootuse ja võimaluse end uues asukohariigis sisse seada. Süüriast pärit naised räägivad sarnast juttu. Suurim soov on saavutada stabiilsus. والله شعوري إنه بيجوز رب العالمين إنه يكتب لي نهار فيه إنه أقوم من الصبح لاقي إنه مثلاً هيك أموري محلولة إنه مثلاً ابني أحس إني أخذنا لعنده يعني هيك بتأمل على طول بحط الأمل الفعل الخير إن شاء الله إنه إلا ما يجي يوم وهيك الله يفرج علينا وتتيسر أمورنا كلياتها. I hope that we will be able to continue what we are doing here because
it's great. It's really rewarding to see more than 45 women starting to rebuild their lives again, feel happy with what they are doing, feel independent, feel the change. Even like, although it's so simple to have a bank account and it's normal, but for her it was like something to be proud of. Süüria tulevik on segane. Paljud Small Project Istanbulis töötavad sõjapõgenikud unistavad aga kõige rohkem sellest, et millalgi saabub päev, mil nad saavad ühe laua taga istuda kõigi oma elus olevate sugulaste, emade, isade, laste, abikaasa ja õdede-vendadega. Selle päevani tuleb aga elus püsida ja anda lastele lootus ja parem tulevik.